Kejapan Japot Om Swastiastu. Oing Aratu Idudani Pemekas Paru Pamiru Sanedahat Kusumayang itu Nemangkin jaga cerita yang itu Ya tekocap ingin pemarkin dani Ijab buduan Jeroning ati Risade kala kewentenan dani ijaput tuan Dahating kapariangan Risa jeroning parimana Nying apa seramane Napi kesaning awasana yang ijaput tuan Dahating ulangun Duaning rikala niku ngantenan keluihan pasramane Tetanduran padolu Pilih-pilih puniki kewentenan pasraman sampun kejangkepin antuk sarwa pepayonan itu sanedahating becik pisan duluren suaran gendong Dewa ratu aku napi malih ritat kalau puniku kadurin antuk suaran bajrun sanedahat ngulangunin pisan Sadasadaring idro buano ngayo tinggian suaran gendon tuh dahating mangurinting ngayo dahating ayunyun dan dina kewentenan diriku ring indroloke noliatangke Sesampune moas cukuput dane ijaput tuan menekati ngantenan
kaulangan pasraman nemang kini gelesitan tangkil berengangan itu yang mah bersih mun yang zaluwer Risa jroning penangkilan dan meja petuan wantang ngatur ningayang salwiring punika bidabda parindikan sang rasialadang ngandia sesampune muas tumandeg ing yanatur dani japutuan dewa ratu aku dab halus ban-ban ingyan rendah pawacanan itu yang makarsiaku udah sang abadu udun itu cening japutuan sang abagus idewo para sidek dewo pada tangkil kalen memang Kang dini managang ni jani lautang dewo to dini tu dewo negak pakan di samping bapun ini melahang nampi pirengang yang terdewa buat pitutur bapan melahang pesannya ni dewa tu menampen suwireh tutur netenenan wantah tutur sane pingit dapat luwih mau kamu ngawe desang rahasia ngandika riwau kadiasa punika pinake pemahbah pangasaman pangandikan itu yang makarsi nemangkin ngawiwitin raris angan itu anak lincir ngerendahang sabah awajannya keutamaan sang yang aji nane cening sang bagus japutuan ini ni jani bapelah karma bahan buat kaluihan kautaman daging sastra jingin waduan ing sastra agama
buat keutamaan sang yang wandah jemedak metu saking daging sastra agama ni lan sastra paraga iku alar kejangkepin antuk sekatahing daging sastra paraguni sane sampun ke surat risa jroning punika wede semerti ne saya patut kanda hating luwih mau tamu ingin kaluwih kanda ing sastra ne patut tenanake buku dewa ninco pangri sedurning parimana Sakiwalo ada yang buat pangidihan baput do pesani dewa medua paro pangulang parimana ideune duaning sastra agama wantah bina kesundi sesuluh kautaman ideuri kalau idewu nitinin kauripan di kiri jagat segala